Kitabu cha Nyakati ahiri mbeyango ni wa 10. Israeli na mwasi Rehoboamu. Rehoboamu achenda Shekemu, kana Israeli osere mazire kuko, ili mamuhende mtawali. Jeroboamu mwana wa Nebati yarohosikira habari zizi, wera Misiri, kwariko kalawa kwenda kwa kumushimbira Selemani. Wao yakulako Misiri, baya atuma kimulagizira Jeroboamu azi. Iye haungana Israeli yose, makimuendera Rehoboamu machenda ngwamba. Babaye wafuhika mzigo mziho, ela uwe funguzire yo kazi komea babayo, na mzigo mziho arowofuhika, na asifunda kuhumikira. Rehoboamu akiamba, uyanika heri baada ya siku taho, bayo atuma kiuka. Mtawali Rehoboamu akiauza mashauri watumia ambao mamuhumikira Selemani babaye. Wakatariho kala amoyo akiuza akiamba, mnaniadhani niazigiziezi anu atu makingwamba, kala undakala nambazi na atu wafahize na wape jiburizo mandakala humikio kwenda. Ela Rehoboamu akika hala goma adharugu kalaga zagerwa na watumia. Na achenda uza mashauri wa vijana, mario kalama kula nhanga naye, na yore manamuhumikira iye. Akiuza akiamba, mnaniadhaje nambireza anu atuma nambao, funguzirewo mzigo fruwo hiko ni babayo. O vijana mario kalama kula nhanga naye makimuzigiza makingwamba, ati mario kwamba babayo fika mzigo mziho ela hunguze, ambire vivi. Koka dola kangu kakanda, beni kaziho hata kukira chunu cha baba. Baba mbagaza mzigo mziho ela mimi nda uhende ukale mziho zaidi. Baba mfaga na vikoto ela mimi nda mfaga na mahambini. Vikara badazo siku taho, Jeroboamu na watu osimakuya kwa Rehoboamu. Ela rejo kalawa ambaye mtawali. Uyanika heri baada ya siku taho, ya mtawali akiazigiza kwa ukalio wake. Akija kahala goma adharugo kalawa garoni atumia. Akitoa goma adhogo au vijana na kiamba, baba mbagaza mzigo mziho ela mimi nda uhende ukale mziho zaidi. Baba mfaga na vikoto ela mimi nda mfaga na mahambini. Baye mtawali kasikizire bulo wake, kwani utuu wahendo ni mlungu, ili ritimire roneno ambaro bwana ngwambira Jeroboamu mwana wa Nebati kukira na hija mshilo. Israeli osmarohona kukale mtawali kasikizire mamzigize makingwamba, funa mtalo wani kwa Daudi sino, hedu funa uriti wani kwa mwana wa Jese. Haya, uyanimizi ni kwenu nyose, hene Israeli. Ituuze mwanya nyumba ya hewe Daudi. Bayo Israeli osimachenda kwa mizini, ila Rehoboamu atawala wa Israeli, mario kalama kiishimizi ya Juda. Gonya mtawali Rehoboamu akimhuma Hadoramu, aria kalana imira kazi ya lazima, na Israeli makimpiga mawe hata kifa. Ila mtawali Rehoboamu akaenda haraka, akikwera garire la farasi, na akichimbirira Yerusalemu. Ba Israeli zakala iki ipinga nyumba ya Daudi hata warero.